Ngō uru ana te iwi Māori I tai atu ki te hui a te kōmiti whiriwhiri I te pire takutai moana I tū ki roto o tautahi I te rānei. Engari I reira te runanga o Ngaitahu e kōkiri ana I ngā whakahē a o rātou uri e pāna ki te pire nei. Tai atu rā hoki ki etahi Pākehā e whakatakoto a wangawanga ana. Kei a Irena Smith, ngā whakamārama. Here are these people who historically offered manaaki tangata to the new settlers. Now that property right opportunity is taken away from them. It's just not fair. Koe nei te rere o ngā kōrero mo te pire takutai moana hou ki te taone o tautahi. What's important is that the Act is repealed, that this generosity of tangata whenua is taken seriously and responded to generously. That's the sad thing about the bill, I think. These tests are completely ungenerous. He kōrero nei e tautoko hiana e te heamana o te runanga o Ngaitahu. Ngaitahu's been through a whole process over proving who we were for our land claim. We've been through a whole process of proving who we were for our fisheries claim. And now again we've got to reprove who we are. Why? Aha kua katahia no te rōpu whiriwhiri I ngā take Māori ka tīmata te huri haere I te motu mo tēnei take. Ko te āhua nei kua rongo kēhia ngā whakaaro o te iwi Māori mo tēnei pire. How can you practice manaaki if you have to be exclusive? It is a Pākehā concept. Tērā te anipā o ngā kaipakihi hauika me ngā kaunihere ārohe o te waipaunamu mo ngā pānga o te pire takutai moana hou ki runga I a rātou mahi ko Hirawa. If the court decision, for instance, took away all my property rights, there would be a backlash. Engari anō hei tā Mark Solomon, he take nui tonu tēnei mo te runanga o Ngaitahu me te iwi Māori o te waipaunamu. Nā kona e kore e mutu tō rātou whawhai. They can do what they like. It does not mean that it's over. It simply means that we go into a new claim process. And if it takes 3, 4, 5 generations to clean this up, so be it. I nai nei ka huri te kei o te waka a te komiti ki Tāmaki Makaurau mo te roanga ake o tēnei wiki. Irena Smith, Te Karere.